ngare no lo Isiriamun koteso kesi etoria si ayala manager tuptone president Jessica Alupo na le sumo Aigang kesi Keda na isirigini miliona kaisakan kano Aigang atukoto keche na ijena kopi atekere Muslim Development Foundation Sheikh Abubakar Obilan ne saya itoni atukoto na nera kiro mipu nera kiro mejoka jasi kesa wa mission eja ido Esumuna vice president atukoto na atekere Muslim Development Foundation AMDEF milioni na kaisakan lwepote kwa naye ngaraki na soditi anu lemi boyani ni ja pese mi pejasi adlama tatana pese ningon obundo ojo ay bikakini kapununu osako la imams na reja imams kede kete sako aluponesa jai lolo soroti ya golokina uriante na Isiriamun luda tukuno anyeuno teso kakara moja kere asuban ude jukuntore muftilo Uganda tupitonike Sheikh Abdallah Semembo agoikiningesi. May Allah subhanahu wa ta'ala give us more peace in this country and keep our president and this country in his hands. Na nesia uriante na yaret aitolosio nedalolo abobila nilo apolokiti no uriante kana iteje na rebe adoketa na shoman na Isiriamun nesejia ikwapunoi atubena anu teso Keda kara moja abo isisi awebe tunga akaisa kanya ngono kedi kanya uni wera Isiriamun mamedu muntos ay tutorio adisi kere arasio man na tekoro kede polisi mata ikuche tunga dimoni jebe ipu Isiriamun meja sikonye momejita isioma momejenta yakona yi ay wadi kada Abu Alupo kotomo enerike kili Isiriamun anyunebe elomarete tomakiro nwaitu somiduwe ikeche kiere tetere ingare ne keche eraena jokan. All the countries. Where I go there in Dubai, in the United Arab Emirates, Abu Dhabi, I went even up to Muscat one time. The girls are educated. So I would like to call upon the Muslim community to pay keen attention on the education of the girl child, as well as the education of the boy child. When all these people are educated, it makes it easier for them to address the day-to-day challenges. Koto maisirare naka President Museveni nesabwele pia Isiriamun na kurededa itiji ibakor koto mokali ya kech. Mobilizing communities to utilize the numerous advantages Uganda enjoys to create wealth for the homes and jobs for the young people. We should not tolerate bystanders or spectators in the drive towards increasing the household incomes and creation of jobs. Isiriamun kanatara kwa kere keskop kwa nejasi tomapaki na isiba koralo skinet aisilar aronisho. Godfrey Ojore, TV East, Soroti.